Oh, good morning, good evening, good afternoon, everywhere, wherever we are. Malaka ruang malaka shingder malaka tiang. Kwani dia lita natin. Take a Bible, mabakwen, and then batila de bakukulalar. Genesis chapter 12 verse 13. Biakan katuk shakawa. Kabas wal jogien. Ajanane. The call of Abraham. The Lord has said to Abraham, leave your country, your people, and your father's house, and go to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. And I will bless those who blessed you, and whoever cursed you, I will curse. And all people on earth will be blessed through you. Geneva, Sudan, Dora kwana la shola mo South Sudan. May we wait in the altar ya sha we mon. Tingosh kien dial. Ba shola mo asilu. Bane shola mo original. Bika why we original bi Arab we asilu. Toto dial toto. Keta tonyin teke ka Geneva Sudan. Kugurnok manita di metana tene we mon roliti kong ye bije ngorke sholke na ok lakin binuarije kana janka jurti kong ka Geneva Sudan ngude sholke shod o nana biurje ba okati ya no beka shol na shod ka gatke ye bije gwamadon bieje ka Geneva Sudan angungude te Geneva Sudan shurke ke shotato maywe gwi Genesis tuk shikawa enyen wianen yarani amwe kelwang kodi belidial beka moike ngu belidial beka moike shod kan shotato enken shoti ngote shalne rodan eke manitedi ya di dial ya ka moike shod ya ngwani dial ya ka moike shod mowe gwile Geneva Sudan keleu telewian madong mabike jeten take a migration na krew to ka Geneva Sudan yer dial tetin mani sut wetland ye bije gwa madong bije bas ka Geneva Sudan jeroade no mongu kete ya shahti na kuch na me shago which mon ya to ya to lakin me ya to ya to bi gwa ben ko bi to beterar bete joya ka ya bi ko ater beterar ka eniran be to beje bi gwa ben ko bi to bete wono te dial te ya to bi ka dil berar Shange joyenji jube ayangu aya angel ko ya koin yenji jube lakin kero de len ko gor ku de bedil nyos je o yen point era me ya kunyen shange dan angel le ko ya nong ti ko me ro de mar na kare ye jube moy ka ti ko mo ke zaman ma di ti ko ya bal til kon ti ko me joy ke kon runi tenyin ngwan yiti ko ya balraidan lakini yiti ko ya ben fen ke shanga mo me ya ko ne danyale to de dan
Yiti kwal mo double ya ben fen. Kaya gwar katanyin ngwan. Koran ya ling. Ya konjo medan. Akut ya ga. Kakut mo ya ga. Akut nyu da roda kamach. Kut foinde nyu da roda kamach. Kaya jo ya bila gwakel jaro ade. Eni mi wang. Ya jo gwal tangwan bika wang. Lakin tala ramaling ja kanenje. Tenda itangwan. Teka kangu. Teka nin. Koken pankien. Yika ling. Kamiyang ka jiskian. Kaya ngiskian ya kaga. Kaya nyinkian ya kakum. Teka nin. Kaya atuwa nena ken. Jinuwa Sudan teo ka korma dungdin matatin. Nena na kore nyenya ka day mayini me. Lakin te korma di nendor kwardatu. Te korma di tetin. Kor te nyeny kingdom ni dareo. Kingdom call kene kingdom gunjiani. Te ka kor nendor silvakir matitino. Enye ni biakula nen. Yang teri dial te katin. Bia Mary la shik. Silvakir. Ke ngu. Ke kud. Ke jat. Maria milpal. Biaje ne siyang kaba ngu. Kaba jazde. Jaza mo kaba mo. Jan foinde yeling jaza kaba me jan nguka. Kaya nen ban jaza kaba me jan foinde jan nguka. Yang jaza mala kaba mo. Enjen jaza kwana la guar kondiale. Kobiran we have decided to follow Jesus. Still no turning back. Still lunjoga nyo. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. And just like Kobe, ye just bang. La Kobe cross. And cross the Kobe, ye cross Jinuwa Sudan, ye roade. A cross we mon keleo. Kintila ramati nene de. Ya nen. Ko bida shaude tika kingdom gwan jiani. Kajan foinde yero de lingba. O jan foinde teka kingdom ko. Ko ngude te jedial te radian. Lakin koba kod yidode. Koba jade miriyay. Ne shanka nyuse jene diala tuwa enyen jazin gurene. Yang betitang wan te bibay jode. Bume tet ka koba je. Tete gore baba nyozye. Katoto. Kata yituwa na raidun. Ikatuwa ka jinuf. Ikatuwa ka runte wante yiwa. Kangure matuwa ke enyo. Tedi metana roshe. Minya maone. Konjo mun Jinuwa Sudan. Jene je. Kapai baro. Ambaro titi. Teke kelor. Ray teka dan. Kende 27. Shanga jandara wiya baro. Kapai reo. 1972. The 27. Mekule wapan. The 27. Kapai reo 1972. Ya Addis Ababa agreement. Addis Ababa agreement. Shukwale shola bendes. Ya lady ya sign. Malama ya sanyo. Ke 1972. Pan. Ede 27. Kapai ngwan. 2026. Lakini akonjo. Ama kama mi loke first vice president in. Take a 72 session. Take a session 72. And session 72 ame engu. Session 72. And engine 72 edan. Mekwang sign. Mal mekwale shol. Amo Addis Ababa agreement.
me time ke de 27 ka paireu 1972 enyen 72 to ke session and 72 point there and 7 plus 2 be no 9 muka 9 independent dung South Sudan and 27 and 2 plus 7 be no 9 ye number bang number ti kon kwen ka gwamo aramin kwan shang to toti balene to ike shang bang te shang to te ke lor lakin bi ka ling ramate jena ike bi ling na idea min dongo wone pante ka tan wana long tay to ka jinu Sudan lakin tela ramai ka nen ka wangde tanken ya ka nen ka nyin ken lakin ka ka nen ka wang mama wang kol til ke wisdom kol ma nene ya gwi ne je ya ka gwish bas ka ta to ba menya me to ka ruang ipin yin ya le dam ma yin ya le dam ka ruang o yeti ka tayar mai jen yiwa lunde jo ya ba pen luri an tayara mo ya ne dan wal ngwan ya kana warew ke South Sudanese rew ke kinyin dokre ne ni titi kaman walkel ke uni akela no itwo ike liu tela ramai kanten lakin ma ike liwo yete ke be re ne ni te kon te liu be ram kel ke ya tol kana man palea ya ke jetin ya tol kana man palea ya ke jetin eriye yin nyama no amin nyama yi kontu na jen ke ruwanga no kwane kwenpe enyo 7 day roundabout yete ke shik ma itetin shimo itel ka 7 day roundabout yungu tedi ya gole na ideal ma ya gole na idealo min nyam yete ke arbiani taibin ya gole kana wiane tetin ni kapal yete ke traffic police man non lidje ba arama itedo ka ye wetin ba de lo tene en shunga lide neje enyo yete ke de ni te ke riang taibin yika ba pal ba ke montori kiani ka wa enyo yete ke montori daro taibin laskerodien montori nyam te melel montori rewde te wurma ba jortetin ma yele go bele Somali en wurama enjera me yo kule ben ye shemo ye montore campaign ye kamshon ye shemo ba we cover nial me cover shemo nial you traffic police kule ben kana wonyan ke je ken ke beten ana mo nguma nyu rode pan a good Samaritan may Jesus ya tish angar dan tika de anga ya tiran ya Jesus tiran tika de anga ya ular shal dung good Samaritan ya wedi take a parisi ke priest ya ramo ya gola ken ma ya golo ye dina ramador forena mai marke ke datu momo ramo ira rodian linkene Jewish enje rame yu ramo yu e belwa enje ne tuopan a good Samaritan ene ya news fan ke Jinuba Sudan a history mi kwale shola the good Samaritans history in the Bible enje ne tuopan ke 7 day roundabout and you there rewde me tuo me gurmu me gur tayare iper mindioge yeteke yong cheng mai jal juda kejale juda shara katela rama kab ja katela rama gurja e jal kabe mbide katede kaye rama luale rama shar ye jal juda weke kaya usur nono a clear jal ne jan jaro ade ray shara telar bieni te jal biam de kana joke jal ne jan ya sur video mo me news ke fan e odi
ene dan kwa demonstrate kram yelling even e dan ene dan ene jel shara ye young birama yelling ye biling ajan foinde ngu la kirama jel shara pan good news na kon tuk shakawa empan May to often ye matot, medit. A shigajal bang. Kana bag we are young like Indian find a good new than a rod. I took shakawa and a panagel, even a gel. Koya jal till and be the cuff. Eve and a gel pan. Ko ria you pen, capan. Guamatica dollar your pen, where me take a palm, can we not take a palm, then find the take again. Luna ye, they wish and we are use like Tayaro pantin a ray kaka. My account George in Sudan, oh, we are Nesha Kanatin, Yen Dumba. My George in Sudan, a dorqual, ye dorqual bang. Ye dorqual bang. A dorqual medical loss. Konyod could draw the thing. So major fan point the Eve. And major fan. Enyo kunyo kwing peo. Enyo. Yerode nyo tuo. Take a ram kelba. Mai jien. Ya wewe kariade. Ya wade shama tol. Ya wade shama tol. Ko tol ma din mama cobra. Ramo ya bajo ya nuer lakini ito kung takana kenen kangani. Nana je iship te toyo. La good Samaritan ya God. We na iwul na liutini mandan jok liutin. Ke unidan walker. Enyo iship bajal juda. Enyo ya ande wisha matol. Tutodi alto itu opando. Enyo guami ya tayar. Ya rama tikebea. Matitol kana nyantir. Tireide. Titol kana man palea. Tika reibeka. Ya nyo jilka nyantayare ipean. Tutoka nguni. Pan ke nyuri te dirte ituo. Ke Jinuba Sudan. Maya ne we gwe ineje. Dene we Jinuba Sudan. Ya wujmon ya daf min jidit. Mwana we gwe ineje. Dene we mijmon ya anyo tuo. Min jidit. Dewe matanda tinetani tanda wujmon me jidit. Wujmon terana number 1. Number 1 and number kwa. Shetani gorka ba use ken. When Jenny dial gorka ba news na rodian. Okay na tinakanten. Lakin kut tetin. Kut dia dungara. Kut ejani sharan. Ka kut finde. Rel goy de rode. Take it one to 2. Unidan walkel number a walkel and worke. I can nate tiko yakada. Ye uni ye jana dan walkel nate lupan unika walkel man kadjok. Can the almawika mark malngwan. And Dr. T loda na kot. Trinity number. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. A11 unity loda nangu. Loda na shang ruane jana na mundan. Ye 11 bang, ka 11 titi yaro diyan luina ka diray te ka dan. 11 titi yaro diyan luina ka tanyan ngwan. And 1956 me kwana le jana Sudan me kam kana Sudan rar and 1956 point there. Angu at the itamari bakel bay no walkel te pantaya nyoza unite ijien wemon. And 1983 me cash kana dar me kula cash kana ba kula tu na SPLA me. 83 8 plus 3 bay no 11. 11 and then can 11 to like a rodiento.
Mane dil ngash. O kon kut. Akos dan. Yo kut ramabur. Karamabur. Benika. Beka ramashar. Yiramabur. Pel konje ka weje de wimon de ger de kaine te nyen wan de ka shako be na be to be bas I to tel ko bi to be bera lakin bi ling ne de te jena te yaro dier ya la ka te ye dien teka ye bi ling ne dia banga she kurushini right teka dien a odi a number te ya news ni te ya balan e Jesus point de ke news ni lengu a number dial te on teke ke lor ken dial right teka ramatika ye ya kon jojen fonde en Jesus teke jada warew en jada warew ngubulor keken e kelte mari rew bela diok en God the Father, God the Son, God the Holy Spirit kenken toto yelu na 12 mi bane kwena kel rew don wan dij mani warew lu de nangu na kut fonde kuda ye kabum ne jen katati alka dorar karel goy de rode engen number call ya kon jodi ye 5,000 people ye ka feed ka 5 loaf of bread kana 2 fish ento tongu ka ya wedi engen M5 tamari rew be la baraw ka ngu kana 7 colors of the rainbow ye number ye 5 bang ye 2 bang ke 2 te ke lor ya kon joba enete ya mies ya ka mies ye te ka basket ni down well rew to you do dan well rew ka ngu 1 plus 2 is equal to 3 ya kon yo joba jen Jesus fonde ama ya kwa ka 30 silvers ya kwa ka yo te jen diok ka ngu 3 plus 0 is equal to 3 God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tele number to number bang. Taya joy ke Jesus. Tele ke number te ke lor. Ke number te ke lor. Bida bagar ken, bida bagadar, bida bagadan dog, bida bagadan wan, bida ken dial te ke lor. Ken number te jito. Matil number lor ya konde wala joke rame te runtine titi ka tine la nyos ke ko number ko bane kula ngash e ngumateten bai jo leve ka bible show ene bas ene bi opal na gwa ene matil na number ye de nyos kon o ngumateten ba kon ba mer odi igwan jing ni etangwan ye ka ngangar etangwan ye ke disorganize ye titiba kwengwini lakin poinde nakaje ke lokaje tila modela kash wi mon mode shop ka information itindial titirai bible rama yong hanjani bi bible ga rama kuikot hanjani bi bible ga til kon kod ye ramadang may we islamic bieje tindial tititin ya wato ne ke taw madang lakini nen ken titika bible kuwa gwani dial eni malarke biye waje ya wo ina te tortil tin dial titika kon ka tika rai bible tin dial tishin ka kon wi mon tika rai bible mani calendar call
tere Bible tel kon ma telatin tela ma te jor te ngwani dial te kere bogame lakin bete kanita ba bogame ba use ken kodi ba gon jeng ni ba nong rese ken ka duob dien madong ba na bawam ba na nang rar rei tik madora Queen iti larke rieti ti rei Bible me ka wiandian Quike ina rodian basha tangwan te baba ngar de wimon ngangar tul kon bo ni te kon ger bugame ya kon moy ke jat mama jat te ko dan wimon ruone we ye te ketangwan te joje long wimon koran ngode na minene kawangde ngude kut chingare dan ko di te ketangwan te lere ye tuo ka gana o jen foinde ye te ke urma ye act ye Noah act of the Noah ye lar ye act ni dawol die ye kalar ken fankia ayu ne dial jen wani dial yu na waka gana ko ken fankia ya ngoseken o tuo ene ya lare bi gudo abebe ne ke bi o bete ke nyoje o tuo be tuo ya ake ya lare ure dan ine dial woten a bomi ngadien medel ne je akot ani nyu ja o bedil nyu sko na tuo e aka me a mai kontetin tila ma de tuo ba ya ngara kon yere content lakin foinde te ke lor reite ka neite ngaska kudaken ya kon moy ke jat memba kula shol ka tuka waini amo olive tree engine e awel mei no ye kunor ke dav ye ja awel ko nga jana raven ejan kot foinde ejan no a foinde ko gore be nga sha tuo en piu yi ka tuo ke ka tuo me ye davja ye lunjo ye nyo jani ye me ye kuja ye bud jor ka tiang de me la jadwal ka kor nini dambaro may ni dambaro tuo may duor ja be lief ke ni dambaro be nyo ke ni dambaro ka bible en ni dambaro ante la lief ke je may davja be lief baro muy ni dambaro to be lief no di be code mani me dav lunjo you dav ye lunjo ka mu ye lunjo ke leaves of the olive oil of the olive tree and can just ja and ja they you just ke wadong a dav a just olive tree me I just to wadong ye nga ja to o I pi wakape tella de la kash ray bible la me ye kwar kam roini kien tiba kum nana ye ji ye ka kam roini kien ye gisis ni kam roini kien ye ne dial en ran ye kam lade ray bible me bible me ye bible ba na kenete wan rar keje bi ba du na shara kanong kenete wan res lakin kenai dandi telian keje ken zaman tanatine e zaman me beibesh e zaman me kust bal tangwan tikatin
Larke miracle iken. Kadopting in one. En can eat thing na luak ko ni kien. Shul kanare ke fire ken. Cookery in stunts. Make a tea but ni larke ken cook speak in tongues amu yaro dalim. Gorna bana tijina. Me baba nyolne je matodi ya madida oji nuva Sudan foinde. Nyaje gwe yene di tikaji nuva Sudan. Nyohane je gwe. Nana je. The 73 session. Court. 73 session. Yawa nanka shanga ngwan. Ka 5 Mawi shanka na paiwa mar shanga ngwan ka 5 bangwa ngwan ta mari diej bi kala bangwan. And 73 Dr. Mari baro bi kala wall. Wall 1 plus 0 is equal to 1. Shang number call. Nenke neiti larke court eken datu yaling eken ngu. Mokwan ken a number titiken. Ngu ka kwen raise bokamo. Ngu ka kwen ka shanga dego. Ngu ka kwen ka shanga rewo. Ngu ka kwen ka shanga kelo. Ngu ka kwen ka shanga jendare wiye bangwano. Ngu bawo kwen ka shanga ngwan ka 5 2026. Lakin queen iti bakeling. Baba Jonah ya fan. Fan Eve. Ye jal Judah ka Jinuba Sudan. Ye dan wal ngwan. Ye ke jen. Wal kel yet. Wal kel ka uni. Dok kaman. Wal raw ke Jinubin. Raw ke kinyin. Kana ite jen to. Te ye ken jen wi moni wa. Ite kwa ben fen. Kayom sibit. Ewe. Korra bana jangash. Bana tijina. Ko zaman restoration yetuwa. Restoration yalar yesuwa. Bengash ba o ngani luwai ke rodien. Mei kontu na wal nyoro de tuwa. Riya yi pan. Yiri kompen ba nanjen shango nanjen payo ka 1993. Yene dial tetere riya mo yekena. Gata to gat kure. Te wone ken ngar ke kure. Yu riya mo ye pan yu ne dial tetin yu ke liu. Shange pan be liu na ke Jinuba Sudan. Pena tayar bi na ike dia liu. Gorna bane tijena. Ina lim. Maje me kuro de tire. Ilele wale bikole bipol wane. Ban bi kume jelingo ojen foinde. Belieng mawa mach we wal bet. Wawe wadop ka jay wan be kula ngasha to I kan Jinub me wanga me. Kan kod me nyu the rode ka maje. Yalim. Could may a good barada you was scared the burning bush. Roda news mu kamach. Roop mawang. Again, I could roda news kaje. Jinubin tian in a long. Kere. Ko could knew the road along kayaling. Ko boom winna terke kume ma boom wujame. Ishetan did a long foindian. Terke can gorke Jinub find the badil wang again. Gonna be at a dinner. 90 Kelton ask a kodaken. Gonna be a more liquor be a palka palma doom deed. Mateka ramkel. Mateka jube. Kateka yequal, Kamaja could a mateka tethin. War mwali pali ka sure way a more. Be might ma deed ka Jinuba Sudan. Be might ma deed ka jube. Kabum na ka kut joje lianga ka yinali.
nene kayina nen share kayina shar lava lojun ka ngona gang na lojan pale Korun na self-care nying kingdom of God kana kingdom of one journey shinde self-care find a kingdom take a kingdom of the darkness shige gure duob kol lakin tiam keje bie lo yen kapal ye jo enye ni nane je kod yeda da kay amel pal ka ba cross de na shang kwe wanika ka ba cross de ko jen foinde no da ko lakin tiam keje kamier keje ray jeni di alte teten ya shola meri ba tela ramade moshur ati lor tela ramade moshur kaya bilar shode na meri enye ni kaba na cross de wani di alte weten yang be kuz na ray doare ngude kaba kot yeda de kaya milfal weni ka kaba je gorna bana wangda nong pin mana shar talagwa madena ring tin nantadi ma lwa ko yedang lwa ko yedang ilwa ko no na yo ilwa ko no na ko ina bal kenel dia nin mani na ite shol karo dia na to gisis ni ya nyin ken la babi kenene ken kon yone kut chola kut ngane ngaran kol ka pugu kayiler keler kay jël ka dop kol kay kut finde yenen yu kut dimosh ka kwai tabi lo ju tel ka ke kut mel moy mujray diet ke kut mel shol mo bi shot jo bi ne ku dial bi ka shol bi ka jo nganter lo jo ka moy ni titi ya kam nga kutti bi ruan ba bi kuttim ka ti ya kam ji kore marungi ka o de shodu jo shukran ko e je ka yo ta bi jurna chendu fin ka bi da binang na gat ku del gara de kut kula moy ka muj manindi ko di kula kam gata to may kut ji gangat ku pol poinyen kalingi ganas na siang wina ko te gat ken dul wal ka te kan ite wi ko ken panken kwan ka gat ken ka jin yu kuy ka jin yi gat ku nang dul wal ko pol panken de kut kula moy ka muj manindi may kut ji moy ka kwai ka te kan ite lingi wi ke gor ka gade ken ka piu nyin gor ka gat ke ken ka dob dul wali gor ka gat ke ken ka tanyin wan ka ya gat je ka jinti ka gat ka yukut jo shukran pwele kui ngwani manindi ka ji angu bana kut tim ke matane keriego angu bana kut tim ke zamani tema gor na ka kut kaya na kut bi jo shukran
kati ya kam kono ko ngwan kon ba kut beleken ngwan kon la kwes ka kudeken ngwan kon la kwa kut kaseken ko mai kut jimo ikagad bia farwejen foinde ngati tibe kenika en kwai tibe kenika ka bia parweyo te kara magor kwai ka yake jek ka yai mo ka kwai ka yikut jo shukran ko ne ni ka go kare te kado mai ka te joy bi kut kula ba jo ko da ngude gad ka ja ka go ka iler keler ayen la na matode me gor ka munjin wa Sudan ya gor ka kor lakin dide bud na ka pal ni na ka pal ka na mani gata tieni ko kuta kam ni komunda bi monta pal wono bi unita pal wono bi ye ka ta pal wono pal jang pal ikotoria ne pal nuari par shiluk par dor jinu Sudan ya gwani goli diale te ka tina kut kam ni komunda ma yikut ya baka mundun ya kut baparwe kaya kon jokut la dua ya gademe noge kwele mujma nindi madere kam kut e shangi nei madeji no Sudan we shanga mo ya kam kut de ken ko kon yana kut yana ya pal kut kam ni ko munda kam ni ko weida ronga ka odeji no Sudan roda mo ke shang mo bum raite ka dan kelew mo shang mo ba pal na kut do ba jo na kut den foinde shukran ko kam munda ko yana pal ke ye kon yana fal ka run ka ye kam kon a lor me ya kam kon ka kut ka tim e dor dial tel kon shang me ana lay ma bana we shang me ka jinu Sudan a shang ma ba jo na ko da shukran ko pala yeli nga ko munda telaje ya ba farwe mani shang e kwa la nguna ndor at ka bana rodan shola ko no kon ji kwal mai we jali ka jinu Sudan kelew bieje andor foinde ya golpin akus goli mai waka suk bieje a Indians teka pen bang kos palka kus diene ken a Muslim teka pen bang palka kus diene ken ko kon neiti do Christian ni yana kula wanika gore bana loy fala gore bana loy fala gore bina loy tuka gore ba dor ba yesh jinuf gore yesh ko ya dor ngar jinuf ya yara dor ti kong jinuf dor ko jinuf wani shakanatin magori dav magwa wi mon bi dav ngwa je ka jinu Sudan magori liadi ngwa wi mon bi liadi hasilu je ka jinu Sudan magori lei tete la gwani tangwan tete kam ni yeri mani ta yana ngaj mani kon bi ka je ka jinu Sudan lakin ya kut ba farwe bai ka mani kwati tike jiko ne me de kam kut kuina ite moy ka kut ka mujeken sheni kia kama na wi angwi ana mal shenda ano anguti ko kwa ho anguti dede kulete maladi kara min kamye kwa ya farwe koma jin kurushin akonjo biteke muj walwa liku bika yor fay kenay dandi te yor ka muj walwa liken fay kenay dandi tela tiem ka je kana to de mete nga me kut kam nyanga ramai kan ka ICU ya wo ko na ka ICU ka ite nga nyara me ngai ko da to tete ya nei ti ko la raj ka to te kel ke yeme
ye shemari ya kon jo mate ke ramkel mate ndoro mate ke ramkel mate ndoro ko gon shungni de dora mo de kan ke je ngaje kon dia le kon ji duere lakin ma la wo mwali kana ko dan ti ko be kon palaka de kon palaka ko jira mai duere ngai mai ma leila ba e falaka korna pal madina nyo wani kon dia li tanatin kwateka amerika kwateka nika jinuf wani dia la tanatin no pale la pal ka kono kut kam ni ko munda mane nyo fala mun amune ya ngun yana be farwe ngun jana kut ina ba ko ngui no ma ya muji ma ya ka moy ka position ba ko na ka ken ba kula bol ko ba kula control ne ko rei mokta vadian maktab to diallo tilka mal enjani birama ben be yana ramo ko shetan ibn ke baba nyom nyai ke shetan madong jinuf ye jia gana sodom kana gumura ke jinuva sudan gana sodom kana gumure ke jinuva sudan ya juba obo mo nickname mo sin city other giari korna bana loy fala bana loy ka kusdan bela pal ne kut kam ni komunda kono mo ekel kete dial de la pal ke mai na shup ko binawe katimba pal ke jen shango ba we bana pal ke kui munda ni la pal ne ke jen shang ngai ke je mani gata tieni o kon la pal ko ke kui monda la telna ke kui mon igwa shup ko bana tenyo igwa shup Bokon Queen Job chapter 20 verse 20. Then my troubled thoughts from me to answer, because I am greatly disturbed. I hear a rebuke that dishonors me, and my understanding inspires me to reply. Surely you know how it has been from of old, ever since man was placed on the earth, that the meat of the wicked is brief, the joy of the godless lasts but a moment, through his pride reaches to the heavens, and his head touches the cloud. He will perish forever like his own dung. Those who have seen him will say, where is he? Like a dream, he flies away, no more to be found. My last message, our Baba Jonah yana. Kudanya ne kam kon munda. Kor tu anawal. Neke 2002. Nyan kafka no kor shwa. Lakin enzama noke eliwa tina kon pala. Luaina pala me pal ka kon ka kusdan. O kam ni ko munda. Ejenyo kam kon mun. Kene kwa ka dial. Koyo kon kam mun mo koror. Mo te reide. Te duor. Kon kwa. Nake ne kon. Tel ma gwa ma shang na ten. So luda o mun ya ngula ki reide koror tela malka tela po. Nyana malka na po de tie nyoka jam po na fo. Kutsha. Kude kam kon munan. Ya buda mal. Ya niana mal. Kabiat yang mal. Kangasha je. Ang kut jinuf.
Ador kwal. Ya doran. Ere door to come. Did man how long because it speak about the blessings. Or be the post.